Guys, no, moadto na po mi in the vlogs akong kuyogon guys. So rides in the vlogs kay muni iyang ganahan guys. Malipay gid in the vlogs ani guys. Muni iyang ganahan ani nga magkuyog-kuyog sa iyang papa. Magpalit mig uling guys kay adto miros dagat. Oh. Mo. Oh. Si Ende Vlogs akong kuyogon guys, magpalit mi og 1 tray of egg. 1 tray of egg guys og uling kay adto mi sa dagat mag-celebrate mi guys. To celebrate. Magsugba-sugba mig manok dito guys. Chill ba? Chill ra man na. Oh, chill. Ha? Oo, ato tas dagat. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and share. Thank you. Bye bye. I love you all.